Haupa, Gabon. Bueno, gaur joku berezi batega izango dugu probi, eh? Joku berezi zebarik igual mod berezi izango dugu bai, ezta? Oin 11 urte hasi izan Resident Evil laun HD Projekt iteitzen dan mod baten garapena. Kontu da, bueno, Capcomek Resident Evil HD deitzen dan bersioa argitaratu barien, hau paritz Gabon. Ja, apurbete azaldu bengo dute modan historitxua. Hori, ez da Capcomek kaleratu banien oin hainbat urte PC-erako Resident Evil laun HD bertsinoa, errendimendu arazoak, ez panekitzen HD-en esebez, modelo superbasikoak, testura sarrak, desastre bat, orokorrien ez. Eta bueno, sale katalan batek hori dan aldatzeko lan hartuan, kriston lan hain deu, urte guzti hauetan, beste pertsona baten laguntzi ukidu, baina batez berak bakarrekin dagoela usteot. Eta, bueno, indabena da, hori ez da, modeloak hobetu, testurak barritxu, efektuak hobetu, adibidez argiztapena hobetzen deu, argiztapen dinamikoa gehitzen deu, suebe modeste modu batera ibiltzen da, bertsio honetan. Bueno, gauze piloa, ez, orokorrien. Adibidez, Resident Evil lau Espainiako, herri galdu batzutan pasetan da ez, asko jakingo duzu moduen. Eta, Capcom oinarritu zen, bertako eraikinek, elizak eta bestelakoak eitzeko, Espainiako goaldeko, benetako eraikin batzutan. Da, nik tipoak endabena, moda sortu dabenak endabena izan da, bertako eraikin horren argazizek lortu, edo jentir eskatu, berak atara batzutan, hortik testura barrezek eitzeko, da modeloak apurreto betzeko, labur bilduz ez, kriston lan hain deu, eta gaur bertan kaleratu deu mod hau, ja dagoeneko kriston arrakasti eukitzen dabil, ze egiz esan, nik probeta dekotena da oin urte batzuk atraban bersinotxu bet, oinoko aldaketa danak egin barik, eta ja kristona esan, kriston lan eukitzen bala ikusten zan. Eta egiz esan, nik uste dut honegaz, Resident Evil laun behin betiko bertsinoa sortu dela ez, akatz pila zuzentzen dire, guza pila hoetzen dire, joku honen sali bazaren, nik uste dut honegaz ibili berdala gaur egun. Eta besterik parik, hasingo gara, abentura berezi hau, profesionalen jolastuko gu, zailtasunik handizenien, nahikotan paseo joku hau, da, nahiko komplikau edan arren, nik uste merezia bela holan jolastia. Resident Evil 4. Normal. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the Egatzeko joku Espainian dela, ezta? I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Coño, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies.
Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. But then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bueno, besterik barik. Igual gaur egun oran ikusitxe ez dago emoten, ez? Horren besterako kaliadekonik edo, baina bai, Jatorrizko joku gazalderatute, hau olako gauza borroso bat izango zen, zena ikusi bezengo oztoak eta hori ze, hasiko gara. Kontrara juten. Not that way, cowboy. Bai, benetan ondo ikusten dela, Joko hasi aurretik adibidez, garatzaile lortu da bena da, GameCubeko efektuek bai sartzi bertsio honetan, resetez ez ziren ibiltzen. Baina adibidez, blur efektu dolan kendun jatez, nik uste hobeto dagoela holan. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize the girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you.
freeze! I said freeze! Aurrera. Inkubeko kontrolatara bitxute. Shit. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. ¡Allí está! Está. Honek benetako bertsioan gauza borrosoa ziren ezin zen ikusi bez, egote zen. Bueno, va. Tire para Gasteller. Mote dut anaustikoak etxen da bilela, baina. Zailtasunik handizenien egiz izan gero balakaz eta aurrezten ibili berzara, eta kontu handizegaz, orduan ja sikeratik hasiko naz. Badazpa? Bai, ahotsak. Zelako polemikak egon ziren horren inguruen, Egiz izan Capcom, bai, Mexicana gartzi, ego. Bueno. Setak. Zen lehike. Eta kurtxo. Bueno, Resident Evil horitzute zauzenok, zor egingo duzu, baina polemika asko edo iritzi kontrajarri asko sortu bazen jokue da Resident Evil hau, batez behak zinioa da bideratutako joku izeti harrenaz, harinoko danak joku geldoak, bihurrizkoak, eta gero hau kamera guztiz diferenti gazez, kamera finkoak eitxi, estatikoak eitxi eta zorbaldatzeko kamera honegaz, kontrolak alandabe, ataki kontrol hauek izen da nahiko berezitxuek. Baina, alandabe nik uste dut kresto joku dela. Ez da holakorik sortu barriro. Resident Evil bostek antxe asko deko, baina eta honen maia honetara ez da altzen. Eta bai egize da bihurre alboratu itzen dauela, baina alandabe holako gauzetxuk dauz. Horren bueno, bihurren salintzako da proposa da. Jo beharrik alan, bai. Igual arrazetan abil, baina, momentuz.
honen modeloak adibidez, barreztu indeuz. Izatez hau honek bedarra ikusten duzuzenak, lau arrama ustel ziren, detailerik barik, eta barreztu deuz bai hemen, eta bai hementxe adibidez, hemen testura barrizek eta deki ez. Eta hola, antzein dugu egizdan, deus edanakaz. Armak, personajiek, objetuek, dana barreztu dugu. Ya, listo. Leon, Eso es que va, how are you munizio ez da holding up? infinitu, Bad question. Aurreztu Sorry to enbida, hear that. hobeto I'm esan sending da. you the playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Muniziorik edatu barik kutsia dekotzu. Ba, betiko Resident Evileko kontuek ez. Kutsia zibiltzie, zenbat speedrun dauzen. Pistolari parik, baina joku honetan asko erabiltzen da, batez ba, txarrak lurrera botatarakoan da holan, rematetako ez. Por él. Cuerpo Nacional de Policía. Cabrón. Hemen entzulerik ez zuenetan agotak, Por él. Bueno, gero lapatiko dago bai, hauze, beraz, da. Ja munizioa esan da. Berton dauen inventarizo modu hau da, ezta? Olako laukizeta manatute dago, guzabakoetzak lauki kopuru betartzen dugu. Da, bueno, hori da apurrete kudeatu inbertu zule, ez? Munizioa ordeneu, armak be ordeneu, dan apurtxu bet. Eiz izan bitioa da holan ibiltzi, Ordu asko galduta hemen dana perfecto jarri gure. Hau, Lumizia. Gabon. Bertxuet. Por él. Enaz bermiotarra ez, oza, que enaz dital. Atxik dikontez, baina... Eskapingo naz. Detrás de ti, Resident. Badazpagan, belar berde bat erabilkot, bizitza berreskuratzeko. ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! Vayan por detrás. Who are these people? ¡Bloqueen el paso! What are they planning? Chainsaw. Hau da lehenengo trailerratako estena mitikoa. Shit. ¡Te voy a matar! Son of a... Pues munizioa hartu dugu. Opa. Zea. Baina hemen goizean, gauza garrantzitsu edau. Egorrezkoa. Granada bai. Vale. Gente txugongo ala segurunik. Boten guz. Tak.
Ui. Ui. Buah, bizipila gendu ziti horregaz bakarrik. Epa, eskopeta duna. Eta, motosierra una hor. Fuera. Ona. Tigre horro hori motosierra izango da. Horratzitea bil bat eta. Vale, bedarra hori zekaz. Horre bizibarra nolako mugatxu bedau. Bedarra horitzek beste bedar berde batzukaz batute. Muga hori handitzen zoaz. Hor da motosierra una. Hileike, baina munizio larre gazte behar da, orduen. Epa. Igual profesional jartzi, epa, akatzitzen da. Bai, mesez. Bai. Gora jungo gara. Bueno, parte honetan ezen leke iesein, utxien bihar dut hilbarik. Saltasun honetan nahiko komplikado dela, benetan. Opa. Bueno, listo. Eso. Único gaitza batoz. Ahora, oiamo. Vale, motosierra honen pozkero. Hilengo este, kolpea bakarragaz. Orduen horregaitzik urrun egoti da garrantzitsuena, zango nekenik. Opa. Ahora dekogu. Pamba. Hola. Ufa, eskerrak. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Teníamos que irnos. Benetan, Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Ba, ikusten duzu, 2004ko joku betu uste dudala. Izatezakein kuberako, urten zan, gero... Esklusibidade EP arraro baten hostien, izatez bakarrik Nintendo kontrolarako izango zen, eta azkenien igual plataforma gehienetan urten dan joku edar jente bilau. Baina hori, 2004ko joku bet, eta ikusten duzu moduen, modo negaz ikusten da, gaur egungo joku esati igual larre da, baina oso ondo ikusten da joku hau. Askotan esaten dela olako estetika realista bat badekien eta txarto sartzen ditzela askotan, ez? Baina bitxu, eka aguante deu, itxel baten. Batxeko dana batuko gu, da eurreren gogu. Itxela.
sé si no lo he... A ver. Dominante. Ah, vale, la de cosas. Vale, ese es. Este. Bueno, va a horrengo. Ez dut uste originalien hemen ezer jartzen manik, bez? Bertako dokumento tipikoak. Fi. Pam. Bale, horrek medaia urdinek apurtu ezkero geusetxu lortezuz. Eitzan horraroa da, ze jokuko lehenengo zatizen bakarri dauz, eta gero hartu ditzen dire, baina bueno. Kapora. Gordingo goazpan. Holako altxorrak eta gero saltzeko da balizo dabe. Ze ikusko duzuen moduen, tipo kurioso batek zaten duzku sarnak eta hobekuntzak eta lakoak. Ikusten dut esan bestu bat, bai. Ui. Ia balion. Bueno, momentuz nahiko errez. A ver... Ikusten duzu moduneko kamera bitxizedeko. Utsuti da, Baina itxute... Nahiko errezo betzen da, eta... Harien boltetako aukeri mutitxu, ez? Bai hauen je, bai holantxe, egizetan. Behin truko hartun de... Kariño hartu desu. Hola, nitxiko dugu. Vale. Bueno, un señaldetik ondo goaz. Puta madre. No hay eso. Vamos a danzar, a ver.
ikustu derripare, ikustu txarto salte dutela. Hori da. Hori, ez da azken batien, joku honeteko zelako sekretu pila, batez altxorranak, gero saltzeko balizio txunak eta diru irabazteko. Hori ez, olako kokalekutan dauz, normalien puzzle txiki batzuk edo bentxete apurte esploretako lekuek nun lortzen dozuz honek altxorrak. Eta saldu aldozuz bere zutxik. Utzik berez, baina gero ikusten duzu moden horrezta, leku duko zela utzik ez. Beste altxor batzuk aurkitu ezkero batzutan alatuz konbineu eta orduan honen balizioa bareagotu ez, eta bainoko garezi saldu. Txorrada bat emoten dugu, baina egiz izan sekretu pila dau eta esplotiri bizitxu bete mode azken batien. Betiko lez, depende zelekuten zailtasun gehiago dago bai, altxor batzuk lortzeko gauza kompliketzen dira. Eta bueno, hemen ikusko duzu bain beste gozatxu bet, zuk ez duzuna nabaritzuko. Bai bitxu, sortxigarren erakustu ez du jolastu. Ze bilorrazko motezte. Ez dakizte lehen pertsonan baditzen jokuek, bai zazpigarrena da sortxigarrena, kriston bilorra moteztie. Bigarrenan eta hirugarrenan remakera bilorre pasetan, baina pase dotaz. Baina eski zazpigarren adibidez eziot, eta sortxigarrena naso derrebidu horregaitxik, oza, naso hausartzen. Baina ondo da jagitzi, olako zerreteko laz, asko engantzitzen dugu, ez dakize txorrada da, baina pilo engantzitzen dugu. Bueno, esan dutena bain, ikusko duzu modu honek ekartzen daren beste gozatxu bet, ez duzula nabaritzuko, nik pilo egarriko dut. Eta da, Resident Evil dauko lako estena bat dukoz, quick time event batzuk. Eta kontu da, PC-ko berzinoan 60 frametara igotzerakoan, quick time event honek txarto ebitzi ziren. Abiadura pikotxera jute ziren, da batzutan zo komplikau esan ondo itxie. Eta, bueno, hau modak zuzendu indeu, eskerrak, ze batzutan, ibilzinen tirolez bizirik urtotako, ze horre jote batzun iretxizar. Bueno, ez guztotea zara urten bizirik, baina badauz beste batzuk, nun txartoin eskero segiduen iretxizara, orduan. Imagin izlako garrazize. Hori, ikusten da moduen, kokalekuen kriston handiztasun edo. Joko ez dikatu gunetik leku pilatik pase gara, antziko girotxirekin arren, baina, zentsu bategaz ez. Eta hau jokuek superondo etxen dugu, leku pila dauz, bagoitza bere toketxugaz, patxetan zona super txikizek izen arren guze propiz edeki ez. Eso unas dos. Epa. Bene ba. Ia ba. Sondo. Oye, ma. Yes. Se broma dau, oye, ma. A ver. Y ahí te maten. Oye, ma. Superando. Bueno, saltasun maila honetako arazorik handitzen hori da, ez? Tiro pare bategaz iretxizara. Eta segurunik askotan hilkonaz.
Ik bai, hori da. Hone guzeke izan ez da izan ikusten egazan, geinko bien eta nire telebista sarrien, Oine, ate den, bale. Zer nabaretxe zur berezitxu da, bale, baina bestela. Ai. Eskerrak. Hori dago lontzen momentuen gizien falte aztena. Sendatzeko geuzen aldetik nahiko eskar nabil. Orden dugu momentu baten. Barik. Klasik Resident Evil, Zaratatxuek, armarizeak, jode. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Beretan, uniko irugutan meritxe bakarrik, oio, ma. Etxarto. Hori, joku kapituluke banatute dau. Kuriosotxo da, baina, bueno, alde bat izentzu deko, ze... Horren besta datzen danez leku batetik bestera, ba... Hau, ez du Resident Evil bostek bebarrein itzen bala. Eta seigarrenak ez dakit, ze seigarrena ez da jolaz askorik. Let us Oso ez give dalako. our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up. Ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what Txarto brings da. a bloke like you to Soinu this eta part of the iruditzen, world? zergatik. Hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. Jabe dizenen kontuan bakarrik, She's zein the hartin ondo president's junta dana. daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church.
And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Vais a Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? Oin ondo da, antza There denez. was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Itxasten da, esango nik enikia ikusi komplikitan. Saketa, pera. Over here, stranger. Horrengo guaz, ba. Got something that might interest you. Got a selection. Hau da, armak eta of good things bestelako on gauzak saltzen sale. duzkune. What are you buying? Hau maleti, Ojo. Eskupetia eta pistolillas ondo godaz. Maleti ondo dorka. Is that all? Thank you. Horretan ditxitxin da. Baina, igual gauzak saldu ez What are you selling? Honek ezin dira segaz batu, orduan danek alde saltu. Is that all? Thank you. Bitxu, deskribapenak inglesez dauz. Modanak atzen bat izango da. Bueno, besterik barik. Sonik ondo dauz, Thank you. kurioso. Txo dibidez hau aldo batu honegaz, gero dut. What are you buying? Is that all? Thank you. What are you buying? Momentuz lo mantengo gara. Pat. Ba. Beste trailer mitiko bateko eszenia. Ikusat, 2002, 2003koan agartuko zen zati hau. Hola. Retirada de ciudad.
Está por ahí. Mundo, de harto. Oye. Ahora ya. La con suertina viene, tío. Ahí llama. Oh, vale, ya es. Oye, mamá. Solo lleva. Oye, mamá. Ya va. No tengo base, o partir en eco complicado si nada. Hola. Venta, no tengo base. Tortura. Tanto. Ahí. Vale, afuera, me puedes. Pam, pam, pam. Hostia, se me ha dado toda. Escopeta. Wow. No. Quedará. ¿Dónde bajaste comida usted? Ahí está. Ahí. Vale. Opa. Ahí va. Ah. Esto de ignorarme este potra, niños, ¿eh? Venga, va. Ah, vale. ¡Upa! Ahora. Taca. Por. Chicos, bastan. Epa. Ahora. Vale, estamos teniendo momentos. Bah. Hostia.
Ia etxetik izan joten. Ez da oleko dikonena, igual kolpe batea zilen guztia. Hola! El límite. Bueno, onde batu. Lan hor ikusten duzun hor bizi barra txuen dauen barra gris hori, honegaz purka-purka handitzen doa, behar hori zikaz. Baina ezin dire bakarrik erabili, beti nazten bizu bestera materaz. Vale, karrak, zeia munizio gutxeko gu. Será. Acá. Azteko balarik. Oh, eso. Perfecto. Hala bene gongo da beste PC behar duguna ati zabalteko. Hori da. Eta ez duz damen besteri dagoenik. Mapi lortu dut. Erosin jot. Toina menolako altxorrak eta marketa gartzen dira. Eta horrengo bidea dena. Ezkar spoiliko, zer dagoen horrean, baina. Hala ba. Hala ba. Toina men lortu dugu zen... Hanek argi dugunez. Komideta, bai, komiditzen dugu. Resident Evil klasikoak. Eta, ba, listo. Hemen hori puzlik asko sinpleten dire ez. Ez teki harinoko moduen horren atzera bi berrik mapi izantzen, zure objetuen gauzak kopuru izantzen, hemen hori iztadeko komentarizoa armantzako eta balantzeako, mugatu da, baina gero ba, objetu garrantzitsuek eta badanak hemen dara gu, zinoko mugari barik. Eko zirik. Bez, hau da lehen komentu dutxutena, honek aldiri batu. Gero honen presisa handitzeko. Egizia askotan bete da, Ni jolasten dagoela kamarik mare itxezte. Eta txuten hau. Osak, igual zu ikusten zabizil da zuntzako txarra bizin bada. Ba, hori da, tesado batik altxorrat ikusten da. Horren bileko bilgaba. Puede ser cartón, allá va. Venga, va. Eso es gas, Bueno, era bien innovador, va a espadan. Trampa innovador. Ah, shit. Ahí. Ah. Vale. Chupadas para escopetillas comunas. Sería tarto una vila, men. Venga. Esto gure munizio gazteu eta. Saca. Ahí va. Ya va. Por allá, joder.
Zuegon begire. Txio... Oso ondo hori bai, joda. Bai. Hala. Eskerrak. Ondo. Bai, pomenez. Norek ikusi dugu maskarien una gota, ba? Mentxe. Bai, hori da. Honen testura politxetxe da, esa? Den esan horren... Pasen horren beste zetasun epitzen. Tengo bala giztu. Ia, men. Ja. Primo. Upa! Txilen da. Arrantza porro tengo. Se maleko hemen. Nego esek. Hau ez bakarrik berton lortu lehikela arrain hau. Hau beste leku ematen bai. Hori, kuriosea modelo eta nahi jaukitzen etrakoa. Sondo... Arrain txikiri matartuko bai. Leku dugu bai. Pare bat ondo. Torrengo. Oi. Bai, joder. Vale. Oye. Hori da. Eta ez dut uste beste bombaria honek. Perfecto. Hemen ez da beste segerturik ala. A ver. Ez, tara gartaz. Vale. Hori, holako putxe ziplideko soleko horrean. Besterik parik. Leku usagat hartu da leku barrinen erabili, edo bertan momentuen holako puzle txukein. Ez teke misteri izan dizerik. Oi ba. Betxo iratzeko testuria.
Hori, ez da, benetako kuaderno izango asa modu nindeu. Ez dut uste originali loran zanik. Liburu izango zan eta listo. Txukun, txukun. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Bueno, beste kapitulo eta maitxete. Ongo, maitxete punterio biegaz, apurtxu beto. Beste riparik apurro geza jarraituko dugu, urrengo gorretako makinera arte do, da turko zitxingo dugu. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Menbarri etzen dago esakurizo bat. Da... oine etorri zaren bakelara bueltea lizeti ez. Sorpresakaz. Listo, bidizio gautu da, ez kurtsutan ikusi. Eta nik uste dut nahiko... Tardene hola hau deskubritzen, ez? Kampara. Bai. Orduak izango jarretzko. Ez da pertsona zibilizatu ditzela, baina bitxartien gorputxe desagertzen, ez? Horrengo.
Esto es... Vale. Ok. Ufa, crack. Bueno, reanimación. Uy, uy, uy. Uf. Y le muestra los dots. ¡Ah! Cacasarra. Bertan, itxiskurren. Baizta, hori zebera egon ditxe bertan. Toria arrotxa marroi dela, peni boteste. Que va, honek diru moten dugu. Una arrotxe horren, ezta? Bai! Vale, ya está horretxerik. Ya va. Iru... Hola, Jerko, besterik parek. Listo. Merezi dugu itxiek, Munizina pila gazteta ez, baina... Pero... Diritxiro gazteko da proposa. Bai. Bueno, el cobra momentuz. Ondo. Oso ondo. Boh, nahiko eskaz. Bueno. Aguna. Ah! Uy, oma. Te voy a hacer picadillo. Ba, erreki, profesionalen dago jarritzea. Osa, zailtasunik altuenin dago jarritzea. Zake munizina horrezten abiltopera. Lehen gorri zen gauzoin, zigirako erritxuan. Uy, uy, uy. Joder. Vale. Cracks. Te voy a hacer picadillo. Y abajo. A ver, granada.
Vale. Eskerrak, Godan hartu goz. Ikusiko zelako nagonak. Arrutza... Ostras, jakiote bat emantik ikertu bizten, bai ala bai. Ui. Vale. Beste iparik. Hemen zer gisa dagoen. Pues... Kanpora goaz. Kontu baino honetzako biltzea gotela. Lehen hartu dugula. Kanpora batik. Eta bueno, beste pari, nik uste ya berton itxikotela gorkoz. Jarratxeko asmo daikote, botako despartida gehiago, zer egiz izan joko pila guztetan azte, da azkena esan dute moduen moda ukrestona da. Osea, hain da lana pasada da, ontsa momentu ikusi dena, bari ez da. Eta beste joku baten boten dugu, igual astute badekozun edo aspaldi jolastu barik, ez dago emoten horren besteko aldaketik ikonik honek HD proiektu honek. Baina, pasada da. Aldaketa piloa, hobekuntza piloa, eta merezi dugu, Niri joko pila guztetan zelez, egiz izan, oinarteko... Ez modik handizena, baina... Finez ikusten onenetarikoa eta lan gehizien dukida bena seguruenik, Ez dena bakar batekin llegarera, pasada bat. Orduan, bueno, beste egun batek jarratxiko dugu bala, eta betiko lez helduko datxua bizue. Bertoko kanalatek ingot, kemera utxetik, orduen, urrengo batera arte. Eta azkerik asko jarratxe erren. Onde begi?